Hallo? Hallo, grüß Gott, könnten Sie mir nicht helfen? Richtung Tefin. Čo je? Richtung Tefin. Hľadáte Devín. Ja, Richtung Tefin. Hotel alebo hrad? Richtung Tefin. No to je kúsok, to ja vám vysvetlím, to viem presne. I help you. Ja? Takto si dám. Že Devín je kúsok, vy pôjdete len rovno. Street. Jak je? To je oné. Street je... Richtung Tefin, ja. Geradeaus. Und rechts a links. Rechts a hneď links. Hneď links. Zatočiť links, zatočiť. Ja, links. Ja. Zatačka. Kurve, ja? Kurve. Nie, to je až tam v Devíne, tam je bordel. Tam ale najprv musíš dojsť, rozumieš? Takže pôjdeš vľavo, links a prídeš na kruhový objazd. Autá idú do kruhu. Do kruhu idú. Prejdú do kruhu a ringišpile sa je tam a potom je first, ne, 1, 2, 3. 1, ne. 2, áno. 2 je semafor je medzinárodné. Semafor, máš toto, červená, stop, tam a hneď je, now, next je, tam zatočíš hneď, next, doľava a tam je zlá cesta, ale to si nevšímaj. To je, také výmoly sú tam, ale to len prejdeš, hop, a už si tam, lebo tam je big, ten... Richtung Tefin, ja? No, ten, jak je to, budova. Big budova, building, je tam building, lebo to je, building. A keď si v tom buildingu, tak tam už si 20 meter. 20 meter. Ja, 20 meter, ja. Hotel Devín. Ja. Ahoj. Šťastnú cestu. Ahoj. Scheiße. Dobre. Tašku sem tam! Vrať mi maj taše! Kabele! Ty Nemčur zlodejský! Počúvaj ma! Fašista! No. To som zas pomohol niekomu.